बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद छम सारी यार बय वुचन वल आसन ठीक, अल्लाह ताला थनो सलामत आसान। वनस मौजूद जिले बडगाम किस अकिस मरमन तो खूबसूरत इलाकस मज यमुक नाव बुगाम चाडूरा तहसीलस अंदर। आज ये बड़ अकीदत एहतराम अदब लोल जोश खरोश सान मनावन उर्स मुबारक यानी यूम विसाल हजरत फ़कीर लोन अब्दुल्ला साहब बड़ अकीदत एहतराम अदब तो बड़ चिकचाव सान वनस सपुद ये मुलाकात यम कुन तारुफ मोहताज कह सानी हिंद तिम मारूफ बुजुर्ग गुल चर साहब आज यो जान ये अजीम दोहस पे इमन निश हजरत लोन अब्दुल्ला साहब निस बारस मज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। हजरत अस वन तो लोन अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह कम च क्या इहुंद फरमान राह सलूकस पे क्या नसीहत इहज रोजान राह सलूकस यम अत बत मज मुसाफिर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हजरत जितकन बाकी सूफी शायर आमत राह नबी सरान तिमनी मन लोन साहब गुलाब तिम गुलाबो मज यन सान वार पिरवार तुम पी गुलाब गुलाब आमत बाकन क्या आई वली हिसाबस मज तो क्या आई सूफी हिसाबस मज। सूफी हिसाबस मज गो शमस साहब वाब साहब रहीम साहब समद मीर साहब माम साहब खार मगर यम तमाम डिस्ट्रिक्टन मज फूलित गो यम ये गुलाब थो अमी गुलाब थो नाक पोशा मोहम्मद अब्दुल्ला लोन तुस मे जो महफिल मे बोजम ना यम सात बजारि हयात बुझा बजारि तो यम तन तालिबान या यमन निश वन तम राह सलूक वत वन राह नबी गो क्या तो सन्नत तो फर्ज फिक्र तारान सन्नत तो फर्ज तारान फिक्र सन्नत गो ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फर्ज गो ये अल्लाह ताला तमिस बजरिया फुरकान सूज ती सूफी यसनावान बाकी कान रोज बिला गलत तालीम दिवान यम फर्ज करान कत तो सनत करान कत मगर वह पढ़नस तान सूफी मौजूद थावान यह सरिव तो सूफी सह सरनच कत कर ना कि पढ़न कत कर सरन क्या गो सरन गो अगर कुरान कह आयात पढ़ो मतलब नमो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ान बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या इहदिना सिरातल मुस्तकीम अल्लाह ताला वन सजी वत पकू कौन तमिक मतलब गो और योर गो तुम यानी बदकारन बद चीजन कुन बद खयालन कुन मे गो क्या सह गो इहदिना सिरातल मुस्तकीम सरन पढ़न गो सो नत क्या अगर यह आयात निमो कुरान आयात पे पको इंशाअल्लाह गो तेल कामयाब। हजरत अर्ज अगर तुज कत करो तुम प्रथ जाए ये सानी मज सूफी बुजुर्गन इन गुलाबन यह दोह मनावन ओतन सुधी वातान क्या मुदा मकसद ओत वात वो हजरत मे लचार पे थोड़ा रूदमुत नश अल्लाह ताला और जमच इन जायन बह गसान रूदस कलाम रूदस बोजान वन वोत टाइमा कह वन बत वनान मगर तेल मे जान सपज यह हजरत वो वो तुम क्या बसा लोन साहबस नश प्रान कहावत ये गस ती कह बह थो यह उम्मीद कह नसा बहुत क्या ना ये बह जायन वात अत कर पन क्या आसम दिलुक लोला सह पेश तह आमन सम बहुत आम इंशाअल्लाह मे वात पगह कह मे उम्मीद तो बाकी इंशाअल्लाह सूफियत रुक कह यह थो तुम याद कह तूफान इन सूफियत रुक सूफियत रोज पकान इंशाअल्लाह क्या सूफी दपित गई सफाई इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सफाई अर्ज हजरत सूफ कमिस वनो किस पे पर्जन परफेक्ट सूफ हसा वो हजरत बता रो फिक्री आ गए कलाम सूफी हजरत तम सोदी वन कि यह कम मुकाम जिक्र करान वो अगर गो शमस साहब जाहिरस बुथ वुचमुत तुहद कलाम वन शमस साहबन मुकाम क्या चीजस कुन गो शमस साहबन तिस कह प्रॉपर्टी बनाम दुनिया मज बुनियादस पे तेल नोज बिला शमस साहब सही
مگر تب کیا نیران شمس صٲبن ہسا کوٚر پننس تہِ لا یہ پن آسن تراؤن تہندس آسنس تھپ تھاؤن حضرت تھی کت سمجھ صوفی گو اس صفائی نی کر اگر ثہ کن جائیں آسک گھان ہور یور کیا بشر بشر صوفیس نش ووت امس ست کور ے پن بند بیان کیا امہ پتہ گی ے ریت 4 ریت 5 ریت ترن فکر نا مے گئی صفائی مے یم خیالات اندر وتان پکن وز وتن مے نا تم وتان مے ون بدل کیا تھا خیال بہت چھس اکسی کت تین کت سنت کہ مے یہ پہ نیرن مے کوتان واتن تو مے یہ دنیا من روزن یہ صوفی امس یہ صفائی کران گاہے چھس کران وجود گاہے چھس کران موجود گو اندرم حال وجود گو نیبرم یہ ون مگر یہ امس کران وجود تہ صفائی تو موجود تہ کران حضرت صفائی حضرت عرض چھم یم دہ مناوان تو یم دہو ستن کیا پوسچر لگان صوفیتس تھوڑا ترو تر پہ روٹ وچو حضرت بتا رہا فکر یت کن یہ سمے ساری ام پن خون جگر زولمت پت کن پن کلام ترومت اگر یہ ونکس لکس 4 ساس 5 ساس سپوز 10 ساس من جوان تہ اگر ام کت اہج سن تار لوگ پھیر تھی کن یہ مناونک یہ ہمیشہ یاد کران بیٚیہِ ہیٚکو نہٕ أسۍ ؤنِتھ أسۍ چھِ یِم یاد کران وٕچھِو بہٕ وَنو تۄہہِ اگر نہٕ اللہ تعالیٰ ہن آسہِ ہا کوٚرمُت سِلیکٹ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ بارگاہ منٛز یہِ قبوٗل آسہِ ہا نہٕ گوٚمُت تیٚلہِ ما روزِ ہا اَتہِ پرٛٮ۪تھ ساتہٕ یہِ ؤری چلان اللہ تعالیٰ چھُ لیکھان کہِ بہٕ ہسا سکھ یِم پانے یِہُنٛد وجوٗد تہِ چھُس بہٕ کران محفوٗظ تہٕ یِہُنٛد یہِ مٔرِتھ زِنٛدٕ روزُن ہسا چھُ مےٚ ووٚنمُت قرآنس منٛز یِمن موٗتوٗ قبل ان تہٕ موٗتوٗ زِندے مر پتہٕ دِمے نہٕ بہٕ مرنہٕ سُہ گوٚو یِہوے لکن ہندن دلن مز لکن ہندن زبانن مز کشمیرس مز یا یہ نبر پریت جائیں لون صابن کت وتن شمس صابن کت وتن یہ ظاہری تہ حیات بٲطنی تہ انشاءاللہ حیات تھی بیاکھ اگر بہ ون مے بڑِ بب موٗدمُت 3 ؤری 20 ؤری مے چھنہٕ یہ تہِ پتہ تٔمِس کتہِ کتھ تہ اگر بیٚہو مے چھنہٕ یہ تہِ پتہ لون صٲبنِس روزس نش ونکس تیٚلہِ کیٛازِ چھُ ونان ہُتھ خبر یتھ روز کیٛاہ تھا مسلہٕ چھُ کیٛاہ تھا مسلہٕ گوٚو یہِ چھُنہٕ عام جسم پتہٕ آسان یہِ وجوٗد چھُ کیٛاہ تھا اصل بنان اتھ چھُ اللہ تعالیٰ قرآنس منٛز لیکھان کہ بہٕ ہسا کر یہ پانے محفوظ یہ وجوٗد تۄہہِ آوٕ کتھ سمجھ مگر ییٚلہِ یہِ وجوٗد توٚتتھ واتہِ تتھ مقامس پٮ۪ٹھ تۄہہِ آوٕ کتھ سمجھ کیٛازِ یہِ چھُ واریاہ مُشکل یہِ چھُ تہٕ باقٕے یِم دۄہ روزان گژھان وٕچھِو بہٕ وَنو تۄہہِ اکھ چیٖز چانہِ سۭتۍ ما چھُ شمس صٲبُن واتان میانہِ سۭتۍ ما چھُ واتان ییٚکیٛاہ پگاہ آسہِ یاران گژھنٕے لچھِ بدلہٕ کٲنٛسہِ دَوان یہِ کیٛاہ چھُ خلق بر خدا خدا بر خلق یوکُن خدا توکُن خلق یوکُن خلق توکُن خدا گوٚو ژٕ تہٕ بہٕ چھِنہٕ اتھ چلاون وٲلۍ اتھ چھُ چلاون وول سُہ حضرت پانے تۄہہِ آوٕ کتھ سمجھ اتھ چھُ چلاون وول سُہ پانے حضرت أسۍ ٲسۍ کران تمن وجوٗدٕچ کتھ تہِ تہٕ امہِ برونٛہہ ہیوٚتوٕ تۄہہِ أکِس بُزرگہٕ سُنٛد نامہِ پاک جناب محمد شفیع خان رحمتہ اللہ محمد شفیع خان رحمتہ اللہ چھِ أکِس جایہِ فرماوان وجوٗد شہوٗد پتھر ترٛووُم پنُن پان پانہٕ منسووُم دِتُم تحریر مےٚ نۄقصانس اتہِ چھُ محمد شفیع خان کران کتھ وجوٗد سا ترٛوو مےٚ پتھر وجوٗد سجوٗد پتھر ترٛووُم بالکل وٕچھِو پتھر تراوُن کیٛاہ گوٚو اکھ گوٚو تٔمۍ ووٚنُن نوز بِلا مےٚ ژھُن ترٲیِتھ وجوٗد تٔمۍ ووٚن مےٚ ترٛوو پتھر وجوٗد مگر کتٮ۪تھ کٲنٛسہِ برونٛٹھ کنہِ پتھر ترٛووُم سجوٗد مےٚ چھُ وۄنۍ قبلہٕ سُے سجوٗد گوٚو سجدٕ وجوٗد گوٚو وجوٗد حضرت یِم چھِ شہوٗدٕچ کتھ کران شہوٗد گوٚو أنٛدرِم حال وۄنۍ یہِ مےٚ بنیو تہِ بنیو مےٚ کٲشِر پٲٹھۍ تۄہہِ ترو بہٕ فِکرِ مُرشِد دٔپِتھ گوٚو نبی مُرشِد دٔپِتھ گوٚو یہِ چھُ ونان مےٚ ہسا کوٚر أمۍ سٕے نِش سرنڈر وجوٗد تہِ سجوٗد تہِ شہوٗد تہِ مےٚ چھُ سورُے أمۍ سٕے أمِس اَتٮ۪تھ یہِ پتھر تراوان باقٕے نوز بِلا تٔمۍ ووٚن نہٕ چھٔکِتھ کینٛہہ عرض چھُ مےٚ اَتٮ۪تھ حظ وٕچھ حظ یہِ چھُ ونان وجوٗد شہوٗد پتھر ترٛووُم وجوٗد چھُ یہِ فار ایگزامپل بہٕ شۄنٛگُس بالکل مےٚ ترٛوو یہِ وجوٗد زیچھرٕ پتھر پتہٕ چھِ یِم کران شہوٗدٕچ کتھ تہِ اگر امہِ آیہِ أسۍ یہِ نِمو شہوٗد تہِ ہسا ترٛوو مےٚ پتھر اگر انسان دم کرِ منٹس 2 منٹن کرن 3 منٹن کرن زیادٕ سے زیادٕ خبر کُس تہِ ٲسۍتن 4 منٹن کٔرتن 5 منٹن أمِس پیٖر سٕنٛز کتھ آسہِ نا ہفتر بندٕچ تٔمِس چھِ گٲنٛٹہٕ واتان بنٛد پرواے چھُنہٕ کینٛہہ بالکل تیٚلہِ کران محمد شفیع خان اتھنس کتھ امی شہوٗدٕچ شہوٗد تہِ ترٛوو مےٚ پتھر بالکل شہوٗد گٔژھِتھ تہِ چھِ بالکل بالکل امہِ نٮ۪بر تۄہہِ مےٚ ووٚن دوٚپُن پھٔلِتھ حیات چھُم زردرس کیٛازِ مرس کیٛازِ مرس تۄہہِ ووٚن دوٚپُن اِسرایلے جواب کرس یہِ چھا سہلٕے ووٚنُن نا اِسرایلے جواب کرس یہِ چھُ سنُن کیٛازِ کیٛازِ ووٚن تٔمۍ اِسرایلس کر بہٕ جواب تۄہہِ ووٚن نہٕ امہِ موٗجوٗب نہ اِسرایل چھُ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ وَنان تۄہہِ ووٚن دوٚپُن ییٚلہِ مےٚ نیرُن آسہِ مےٚ آسہِ پیٖرٕ سٕنٛدِ وننہٕ سۭتۍ نیرُن
قسم أمس گوٚمُت زٕ ذبح أمس اکھ ذبح آسان کوٚرمُت پنٕنۍ پیٖرن یہ نئی سر پتہ یم حرکات ام برو کران تم مکلیمز ون یہ دلیلہ یہ بدل دلیلہ امس ونس پہ سوری تم قسم یمس پیر گو روز تمس گو خدا خدا سن رسول پہ امس یہ ہچنان یہ پیر امس وچو بہ ونو یہ نازک مسئلہ قرآن ونان من عرف نفسہ فقط عرف ربہ ثہ پچھان پن پان ثہ پچھان خدا تو خدا سن رسول مام صاحب کھارن یل پن پان پچھون تم پچھون باقی سوری دلیل تو کیا یہ باقی حضرت مسئلہ اصل پنی پان سر کر خدا تہ پریت جائے ونان کہ وت پن باقی وتھان ات پر کت ون ہین اکرم من حبل الورید بس سے شہر گو کھوت نزدیک پتہ اگر ژٕ حفظر بن چھُکھ ونان ییٚمِس سُہ سر گوٚو شہر گو کھوت بند نزدیک سُہ ہیٚکہِ نا کٔرِتھ گٲنٛٹہٕ واتُن شابان کتھ کیٛازِ یہِ چھُنا سُے تیٚلہِ کھسان وسان یہِ چھُ سُہ ییٚلہِ پانے أمِس نِش چھُ گوٚمُت تحقیٖق وۄنۍ کیٛاہ چھُ مسلہٕ تۄہہِ ہیٚوٕ قسم یِم چھِ مگر ؤلِتھ کتھ یِم ہیٚکو نہٕ عامس ؤنِتھ صبحس نیرِ کانٛہہ سُہ دَپہِ ٹونٛٹ بنٛد تہٕ دَپہِ ہے بلہٕ بہٕ کَرٕ کَنن تہِ تھوٚپ ہُہ تہِ یہِ تہٕ سُہ مارِ یہِ چھُ کٲنٛسہِ نہٕ وننہٕ سۭتۍ گژھان یہِ چھُنہٕ یِتھ کٔنۍ گژھان تیٚلہِ آسان سٲری کران یم تمے ڈونگل یم دریاو چھنا وسان تمن پاے آسان اس کت کن تھاون نظمان یتھے کن ظاہرک بادنک بیاکھ ڈونگل آسان تہ قسم حضرت یہ سکت جی یس نا آمس ہکو آمس ہکو نا حضرت ونس ات کیا وجہ کیاز ہکو نا آمس وچھو عام خام حضرت عام خام اگر عامس ونو سپوز کہ یہ لفظ اس میں ون قرآنی آیات یہ میں پنی فکر حضرت تہد کلام روزن موجود ات نانا اس یہ یم سات اخ عام نفر رہبرس نش گھس پیری کاملس نش گھس یہ امس تیل ام خاطر بان شہر بالکل بالکل امس گھس نا یہ سیر یپن وچھو بہ ونو تہ مے کر نا وضاحت قرآن نہ مے کر نا امی آیات اگر یہ آیات عامس ون سے وہ مانا نہ کر میں اپنے بڑے خدا سے شہر کو خود نزدیک سوزن ون دپی بس کریں مے سو سوری ہُہ تہِ کران پانے یہ تہِ پانے گو نا عامس مز ما اصلی کت اصلی یمس تحقیق گو یمس پان پن تحقیق گو تمس تمس نش تمس پتہ کیا کن شمس صٲبن ون دوٚپُن ہاں فناب شیخ نش گو نا ؤسۍ مگر منام پیرٕ سر ما ہیٚکو فاش کٔرِتھ تۄہہِ بہٕ کتھ سمجھ وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ ژےٚ کٲنٛسہِ ہُنٛد دامن روٚٹُتھ ییٚلہِ ژےٚ پانس توٚرُے فکرِ نسب مےٚ ہسا وُچھ کیٛاہ تام بدل حساب ہسا تیٚلہِ چھُکھ ژٕ مطمعین ژےٚ چھُے نہٕ وۄنۍ پرواے عامس چھُنہٕ تہِ کینٛہہ عام چھُ دۄن حصن منٛز گژھان گاہے ہوکُن گژھِ گاہے یوکُن گژھِ توے ووٚن شیخ نوٗری نوٗرانی رحمتہ اللہ علیہ دوٚپُن کُنیرے بوزکھ کُنہِ نہٕ روزکھ أمۍ کُنیرن کیٛاہ دیُت جلاب عقل تہٕ فکر تور کوٚت سوزکھ کٔمۍ مالچو تہِ سُلہِ پتہٕ چھُنہ عقلہِ تیٚلہِ کھش پیٚوان کرُن عام کرِ عقلہِ کھش تیل حضرت دمت حضرت شاہ سمد میر صبح رحمۃ اللہ علیہ بہترین تتہ ینگ بنگ پوزا کرنی مشید کرن نور تتہ تسبیح جارنی ٹھس کھرائی برن کھور رندے چھک تے زندگی پڑھنے سے صاحب ملے نش تت پرن نش تت کرن شور یم چھ سخن سخن وچھو بہ ونو سخن کیا چھ غور کرن کیا چھ روانی فرقان پرن سۭتۍ گژھِ نہٕ حضرت کِہیٖنۍ فرقان کتھ ونو قرآن شریف اگر وۄنۍ تمہِ منٛز کینٛہہ آیات سرِ یعنی تمن پٮ۪ٹھ عمل کرِ یہِ واتہِ پننِس مقامس قُل فولا عطایاتو پالکھے سُے قرآنس یاتو نتہٕ ابلیسن پریو کوٗتو لوٚگُس پٔترٮ۪ن سخ تہٕ موٗلن درٛوت یہِ ما چھُ حضرت پرنہٕ سۭتی یوت ما چھُ مےٚ پوٚر کینٛہہ مگر مےٚ چھُ یہِ کرُن پریکٹِکلی یہ میں پریکٹیکلی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرقان پڑھان مگر یہ تر مز نا تم انان اندر صفاتن پانس مز صفاتن مز تھی آو کت تم کران تو ووت موقع یوتہ صفات پسند پروردگارس دن یہ میون محبوب بس عاشق تو آو کت سمجھ کھولن معراجس مگر کمس صفاتو ست یہ تم فرقان تمس ووت تہ اپنو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پانس پہ یہ اس تام وات اچھا اپناون وۄنۍ چھُ زٕ حصہٕ اکھ گوٚو فرقان مجید بیاکھ گوٚو فرقان یتھ محفلہِ منٛز تُہۍ چھِو نا بِہِتھ آسان یہِ چھُ اتھ چھِ ونان مغزِ فرقان یعنی قرآنٕچ گوٗج چھِ آسان صوٗفیَن بیان کٔرمٕژ ژےٚ کیاہ چھُے کرُن
تۄہہِ بہٕ کَتھ سَمجھ حضرت سٔرِتھ چھِ کَتھ ؤنمٕژ بالکل أمِس چھُنہ گۄڈٕ پرٛٮ۪کٹِکَل وٕچھ حظ پانے ہُٹمُٹ کَتہِ آسہِ ڈاکٹر آپریشن کَرنہِ تھیٹرس منٛز تٔمِس چھُ گۄڈٕ پیٚوان پَرُن تَمہِ پَتہٕ چھُ پیٚوان تٔمِس کُنہِ مُلکَس منٛز گژھُن تَتہِ پرٛٮ۪کٹِکٔلی کَرُن کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ جانوَرَس پٮ۪ٹھ یا اِنسانَس پٮ۪ٹھ تٔمِس چھِ لگان پاے وۄنۍ کُس تان کَتٮ۪تھ چھُ أمِس تِتھَے کٔنۍ چھُ صوٗفی گۄڈٕ یہِ سَرٕ کَران پَتہٕ پانَس پٮ۪ٹھ اَدٕ چھُ بازر یہِ کَتھ ترٛاوان پَتہٕ تۄہہِ وۄنۍ کَتھ سَمجھ یِم چھا تیٚلہِ اشکٕچ کَتھ عشق چھُ کُس عشق اشکہِ نبی زٕ عشق چھِ اکھ گوٚو مجٲزی بیٛاکھ گوٚو حقیٖقی اکھ گوٚو مجٲزی بیٛاکھ گوٚو حقیٖقی حقیٖقی عشق چھُنہ سُہ گوٚو عشقِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجٲزی گوٚو یِتھ کٔنۍ تہِ دُنیٲیی عشق بُلبُل گژھان پوشَس پٮ۪ٹھ دیوان یہِ گوٚو مجٲزی یہِ گوٚو تۄہہِ وۄنۍ کَتھ سَمجھ بوٚمبُر گژھان اِمرزَل پٮ۪ٹھ دیوان یِم گوٚو مجٲزی حقیٖقی گوٚو صرف أکسٕے چیٖزَس کُن صرف جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یَتھ عشقِ حقیٖقی وَنان باقٕے وَسلام حضرت کیٛاہ روزِ لاسٹَس پٮ۪ٹھ تِمن اِنسانن یِم نہٕ راہِ تصوفس کُن وُنہِ چھِ جُڑِتھ کیٚنٛہہ کیٛاہ روزِ تِمن تامَتھ نصیٖحت وٕچھو اگر أسۍ وَنو اگر تِم سَمجھن اَصلِیت تِم وٕچھن شمس صٲبنِس باقٕے یِمو صوٗفیو ووٚنمُت تَمہِ منٛز وٕچھن یہِ کیٛاہ چھُ وَنان اگر تِمن تَرِ فِکرِ نہ سا پٔزۍ پٲٹھۍ چھُ حدیٖثس تہٕ قرآنس تحتے ووٚنمُت تِمن پَزِ صوٗفیتس کُن نیُن یِمن ترِ یہِ فِکرِ یِمن چھا گۄڈٕ رہبرس گژھُن کِنہٕ یِمن ترِ اَمہِ برونٛٹھٕے پرنہٕ سۭتۍ یِتھ کٔنۍ تہِ تَرِ اگر یِم سَنن نا حرفن یِمن تَرِ وٕچھ حظ یِم چھِ وَنان تار بوزٕنۍ ہسا چھُ گۄناہ چھُنہ حظ عام چھُ تُہۍ بوزان چھِ کینٛژھا تِم تہِ مگر قرآن چھُ وَنان دَپان مےٚ ہسا کوٚر یہِ غزوٕنی میٚژِ تیار آدم مےٚ چھُ اَتھ مِثر ووٚنمُت تۄہہِ یی سَمجھ یہِ میٚژ وٲنۍ غزوٕنۍ ٲس گۄڈَے زٲیدہ وۄنۍ کوتاہ پَرے وۄنۍ تہِ ییٚتہِ آسہِ جٲہلن أسۍ سوز یِمن سوزان یِمن ہردم ژٕ بوزان روز شاہن أسۍ سوز یِمن سوزان یِمن تۄہہِ یی أتی کَتھ سَمجھ یہِ ٲس تورے غزوٕنۍ اَتھ کوٚر نہٕ ییٚتہِ کٲنٛسہِ کینٛہہ تۄہہِ آوٕ کَتھ سَمجھ یہِ چھُ وۄنۍ نِوان سوزنٕے نیوٗ ہا دوٚپ رحیٖم صٲبن دوٚپُن نیوٗ رحیٖم صٲب دِیِو تٔمۍ سوزنٕے ہا تۄہہِ آوٕ کَتھ سَمجھ یہِ چھُ وۄنۍ کیٛاہ چھُ اکھ گوٚو دَپ یہِ تہِ چھُنہ مٲدراتن وٲدراتن یَتھ چھِ وَنان سوزِ سُلطان سُلطان اوس اکھ لقب جناب محمد عربی سُلطانن ہُنٛد سُلطان تَوے چھِ اَتھ وَنان سوزِ سُلطان سوزِ سُلطان چھُس بہٕ بوزان گوشہِ تَے گاہ بَنایمَس گاہ مےٚ منٛز آیہِ دردنٕے تۄہہِ آوٕ کَتھ سَمجھ وۄنۍ کیٛاہ وَنان میون بَس سٮ۪ٹھاہ شُکریہ پَنُن قۭمتی وقت دیُت اَسہِ سۭتۍ شُکریہ تُہُنٛد تہِ شُکریہ تُہُنٛد